xi qabelkom ħalli ċara, għandek il-mikrofon. Mux nifmekta. Mux ovvja li mux tifemni għax inti mintix lip-reader. Lip-reader xieġifi. Lip-reader xol. Ikun persuna illi tirrikonoxxi x-xuftej x'qegħdin jgħidu, eżatt. Diġa naqra ktib li ma jċaqlax għax wara xuftej, għandi ħamżejt tassa, kif jissajkom għazajjer. Ma aħna tqajna jew smajna b'din il-lip-reader tgħix kemm tajba li saħansitra kienet taf xettajt il-mara ta' Macron lil Kate. Il-Brigitte? Il-Brigitte. Il-Brigitte, Kate li mara ta' Macron, il-Brigitte. Femni naqra, daw nislu minn dal Il-plan, Iva. Estrina, u dim il-bot, xqali. Ara. Thanks, good to see you again. Thanks. Di professional ġivi. ċej, anka. Tisnajt l-ek ċekjajt Macron l-prinċep, etfall fil-mat. Hello, Willy. Willy, not you, this Willy. ċar. Kemmi faċli għasra. Ara, sinjuri, iqaf, ħammorru naraw malaj, x'qiegħed jgħid il-ħabib tagħna, il-horny, go horny. Mamma mija x'qata tajtni, hija ħasra għal xejn papa jien li kieku it-test tal-karozza kien proġett fi grupp skur ħallejt kollox fidejn in-nies għax dan mhux sewqan imma jaħasra majjaliżmu sfrenat. Issa jaħasra kieku ħabtu miegħek mhux sprejja żejda jew kont korrien jew tkun il-ħadd ieħor jawar. Ir-rispett tar-regoli tat-toroq għax inkella jekk minx kapaċi muru qatilha bil-karozzi tas-sufarini. Jena horny u tinsiex. Kompli tibat li ma jalati iktar fuq WhatsApp. Jaħasra kien pony. U dak kien horny tagħna minn hawnhekk ngħidulkom jekk xi porkerija fitri aqbdu u ibatulna fuq il-WhatsApp number tagħna tajjeb. Nerbu s-suġġett se nitkellmu issa dwar l-edukazzjoni bħalissa n-nies ikunu d-dar wara sitwa sħiħaddejn bil-lezzjoni di jiġu jitnejkum ħażin. Aħna ħankun qed nagħmlu refresher, revision courses ta' klim bil-Malti. Mhux aħna, il-programm. U jien ukoll ħanibatu lis-sura Nċillieri fit-toroq biex jeduka lil-Malti. Smajt li ħajaqbad il-wili jqgħod jittessjom, se jaqbad xi klim bil-Malti. U tinħastux għax qaċċat, Qaċċat li. Qaċċat, jgħat biżonni Jena s-Suranġilleri f'nofs ta' sajf xorta nisħaq fuq l-importanza illi namlu revizjoni. Dan is-sajf ħankun qed indur l-irħula Maltin u nallimkom dwar kliem u qwiel illu ħanitkellmu dwar il-kelma imbuzzat. X'inhi imbuzzat? Good morning. Għon persejn biexejn, s-Suranġilleri, all right? Jena s-sorfeteni, hi. Sawa, sorfeteni, ħan istaqsik xaħġa. Xini, xie tfisser għalik imbuzzat? Imbuzzat, ġifiri, imbuzzat. Issa diċ risposta hi. X'għandek imbuzzat int? Ta' taħtu. Fiteni u kol? Kważi. Fitta. Diki, xinu imbuzzat? U xaħġa l-barra. U x'għandek imbuzzat int? Maddi xej. Xej imbuzzat. Mandi stars illum, għax kikun tik wahda. Xini imbuzzat? Bozza, u. Bozzat. Ara, ibqa miexja. Colleagues, same head, et nallem il-Malti, xinu imbuzzat? Imbotta? Tat il-barra, għandek xaġa imbuzzata? Emxilem, emxilem. Kifiri? Firjeka. Kun imqabza. Tajjeb. U minn fej ġejja l-kelma imbuzzata, ma minn taħseb li imbuzzata. Imbozzata, tija. Pregnant window. Tara tal-limna bitċoħra, proset. Jiko sa marat ejla, nimbuzzata. Imbuzzata. Xetija imbozzata. Proset, bravi. L-istudenti vera bravi, kifet taraw nibqaw nitalmu sala. U dak kien shooter tal-lum u jekk taraw xi purkerija jew xi ħaġa interessanti li tixtuq ninvestigawha, ibatulna fuq dan in-numru jew inkella fuq dan l-email. Isma' ħodu paċenzja tant jihtlu li mhux dejjem ikun nistgħu nirrisponduhom fil-ħin, imma naqrawhom kollha ġifieri xi ħin ħanagħmlu dak li ħankofru. Insalmulkom, senjuri! Saħħa, ċaw!